ne gostujte, mi smo u internetu i računamo koja da se smiješ challenge. Epizoda 3, tak da idemo! Dobio sam novi miš. Jej! Tak da idemo. Biće tu malo i stranog jezika, koji je japanski, ne znam, ali to nije bitno. Bitno je da mi radi. Oh. Ali sad ne smijem psovat, pošto sam se sad ispovjedio. Sad sam tek došao do grada. Ne smijem ništa psovat. Oh my god. Što ću opet sad poješ sad. Ovaj život nema smisla s mačkama. Ovo je biti stranjeska. Ovo je djeverca inače. To je stranjeska. Happy birthday to Oh, to boli. Právě jsem zkoumal Batmana, tak jsem mu řekl, myslel jsem, že budeš lepší Batmana, ale ukázalo se, že to je ptiška. Oh my gosh. Ode, znao sam. To je tebi... Da se boli. Ode znam što će se da puknuće. Oh my god. Čekajte. Moram nešto da uradim i do tada se vidimo. Evo me natrag. Moram se nešto raditi, tako da idemo natrag. Big box je hladno. Vjerujte. What's that? So we ready? Go! Oh! What the? Stop! Oh! 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 Burrito, vai. Yeah! Godzilla. Godzilla. I to bi bilo to za ovaj epizod. Subscribe, like, komentar i vidimo se ponovo u sljedećem epizodu. Link mog Dragara koji se bavi gameplayom i tutorialima link u deskripciji. Pa ima jedan intro maker. Ne znam da njega metnem.
a neću ga međat. I to je bilo to za epizod, subscribe, like, komentar i share i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!